Pretplata porušuje programu. Začuvajme naš javni servis. Počitavani patrače, dobri večer. Opatrime jaki temi našo kolegove pririhtali za nješkajši televizijni magazin. За тоти 180 роки велјо кој чоше пременjelо та и структура ремеселников и приватних поднимателјох. Пијатој унија, наша екипа наишла на едно з остатних полјов на вторим ше докончувало садзење паприги. Шетовидзење заштити животного штретку означуеше пијатово јунија. През вели акции жадаше обрацит увага на числени екологини проблеми и потребу чувања животного штретку. На тих знимках дахто увидзиле мнади коровче, односно запуштени крај, а дахто прекрасну оазу природи, со иште едно потврдзење že краса находзи у оку припатрача. Meno, Melinda Sopka. Pozicija u ekipi, štredok terena. Ekipa, Novi Bečej. Za teras. Ja, Silvester Makaj, u Kocure som robil u školi jak podobovi pedagog. Noc muzejoh, osma po Šore u Novim Sadze, otrimana včera na 45 lokacijoh, uključujući tu i Petroradinsku tvrdinju. Prešle njedzelju u Dome kulturi u Ruskim Keresture otrimana švetočna Skupština Združenja remeselnikov i privatnih podnimateljov znahodi 180 ročnici isnovanja. Znahodi jubilejum za služnim institucijom i pojedincom uručeni plaketi, a ansambl Doma kulturi bi vedel prihodnu kulturno-umetnicku programu. Притримујуци ше начала здраве конкуренција у роботи и солидарности у каждодњовим живоце, Керестурске здружење ремеселников и приватних поднимателјов иснуе уж 180 роки. Знаходи того јувилеју, 1 јунија у Доме култури отримана приходна свјаточност на котреј пресконферансус догаднуте да едни историни факти, як со то доставање цеховски привилегии 1834 року и ви будов мајсторского дому 1938. За тоти 180 роки велјо кој чоше пременjelо та и структура ремеселников и приватних поднимателјох. Mi se voláme Združenie remeselníkov i podnimačov, ale remeselníkov pár malo imame. Znači jezik, što se trasiliše bar, tamto ti kolesare, kuzeljare, sijartove, krupare, bar veľa remesla. Ostalo im doskeľa, ktorí še vodza praktično jak raritety, ktorí pokrajina i država uopšte pomáha, jak dať co teda, že by nevymarlo. Najlepší časi boli tam od 65. pa do 78. roku. To boli najlepší časi. A keď se vrátime nazad, u starší časti, jak po Bešedoch, to taki boli remesla, odnosno robili ljude, šički, ali ta jedni taki boli primušeni, že kad prišla sezona poljoprivredi, da bi prežili, ta i na polju išli. Jes nješka roboti za bajbero u Ruskim Keresture? Ha, jezljem teraz sami bajbere, malo robíme. Ja už ani robím, ali je dvome, co ešte aktívni robia tam. Najviše robia frizerky. Старши ремеселники ще здогадли на своје початки, односно школовање у шегерских школах. Перши рок то таке, коли послуеш мајстра, него да ши слушка. Але покусивка, а од други рок уж моцнейше, а трети вечка уж то финалне. А, co še tiče večka už kad položiš to hvarije za šegerta, već kad ideš do drugog majca. Dakle, na primjer, ja u Kerestura učal, a u kulisom pred komisiju pokladali ispit.
I to stručno. Ušao sam troška napraviti do toho remesla, da to komisija vidi, že si to dobro, si nije dobro, kad nje, odpadaš. Ja bol šegert, išao sam Miljic, od Kiši do Hiša, nie od Kiši do Hiša, ale sme mali mušterih, bo bolo nás možda bol sam 15-16 bajbere, to bardzo veľa bolo. Ja išao napredok i ja miljel. Perša som človeka prebudzal, bo rano do dňa na 4 hodinu sme stavali, išli sme, bo ljudi išli na poljo, orac, u Horisto, v ljese bolo tam. Ja pošol, zadurkal, kad bolo zamknuto, ale ponaveć se uščekali ljude. Ja namiljel človeka, on obritvel polovku, namiljel sam drugu polovku i već kad ja bežal dalje i tako. I to do 11 hodin, do 12 hodin sme hodzeli povolali. I rano v njezelju išće već kad zažišće kad ostalo. Novi časi prihodza, trebaše menjac, prilahodzovac. Nazdavši, že to ti naše privatníky, že im to i uda, počím obstali tie roky, nazdavši, že nadalje budu postojati dobro egzistovati. Situacija pri tapetaroh, znači, še dost dobra. To ti, co sme ostali tu, možemo zdaki 10 tapetare, išće robime i borime še, truzime še, jak še vari. Za teraz ще tako zrobimy, znači pijaci i pomali še bardziej preorientisujeme na saloni. Veľa je tých pekárov takých, co pootverali, co robili, že dumali, že tu veľký zarobok, veľký peniaž a keď videli u stvari, že hej, jak da poviem, u našim meste, u Valaje, povedzme, tu nie veľké mesto, zašto poviem. Takže my dalej robíme a oni tak otverajú, zaverajú. Mi ideme bardzo niskimi cenami, preto sme i obstali na tim targovišću. Inčak, ali teraz počím ľudia vše meni i meni u druhih tih, jak da poviem, slabše robia i nepozapošljovanіше, jak i u našim Valali, co slabo njedze da robia. Jedino hladnjača, co teraz ešte tako zrobi, je to všetko pohašene i u Kulskoj opštini isto pohašeni, može biti 10-15 velikih firmi, znači njet placi, njet nič i mi vše dobre robili, keď všetky ljudi mali bardzo veľa penježi i zarabjali dobre. A teraz počím nikto nič ne zarabja, ne možemo ani mi bardzo dobre robiti. Konkurovali som za novi sredstva, za novu opremu prek Fonda autonomne pokrajine Vojvodinice, maju pravo i podnimače i to ti koji registruju poljoprivrednih gazdovstva. Takže ukladam do novih mašinov, počím som zdobul i znanja, mami robi, mami kapitalu, a ponukaju nam i u inošenstvu, takže mam određeni sertifikati za sajamski nastupi i za nastupi na sajmoh i HCCP-a. Na Švetočnej skupštini u Dome kulturi okrem členov združenja prisustvovali i predstavniki lokalnej samoupravi, našoja mnoho i politično života i predstavniki združenjog zo drugih mestoh. Za služnim institucijom i pojedinstvom združenje znahodi jubileju uručelo plaketi i podzekovanja. Keresturski paprigare i toho roku posadzeli i veljo paprigi. Čiše i muda i zarobic ukaže čas, ali je taka draha produkcija bez osiguranja še njevi placi, ta tota zaštita vše prisutnjejša pri parastoh. Keresturski hotel ostatní 3 týždni bol polný s vrednýma rukami, ktorí presadzovali paprigu. To už poznatá jarňa slika za všetkých, co u tých dňoch našivjujú ruský kerestur. Toho roku po nejakých mojich spoznanjoch dúfam, že bude menej jak v prešlých rokoch. Teraz točno, ktorá to bude povrchnosť, by vám nemohla ani povesť. Znači, može u su nejaký 300 lebo 400 holti, ne znam čijeste. Znači, naistce, dúfam, že nikto nema točni podatok, že keľo bude u keresture, ale sigurno bude menej jak v prešlých rokoch. U Hotare 5. junija naša ekipa naišla na jedno z ostatnjih poljoh na ktorým še dokončovalo sadzenje paprigi. Sve portfolijom inovacija neka zadnje 2 godine. Všetka papriga, ktorú i toho roku mám na 6,5 hektoch na foliji, ale už treći rok na foliju klazem 3 šori, tam je pre hustejše sadzenje, slunko pravi menši škodi. Po mojim dumanju u Hotare bude paprigi jak i v Lonji, 500-600 holti. Milan, jak i Vekšina, uparto sadziljem jednu sortu, slonove uho,
Hoć velji našenkare ponukaju svoje sorti. On spada do vekših produkovateľov i za plasman še neboji. Už rokami robi s paprigu i ima dost poznanstva s režnima kupcami. Zadnjih par godina je tako neka praksa. V ostatnich rokoch vidno, že je ľahčejšie predať veľu paprigy. Keď máš málo, môžeš čekať len dajko drobného na kupca, ktorý sa bude uceňovať, a keď máš veľa vec, kupci fleksibilnejší kolo ceny i kolo všetkoho. Každý počituje količestvo. Milan za robotu presadzovania angažoval 30 robotníkov i trebalo mu 6 dní za 6,5 hoľta. Za toto trebalo vydvojiť 1200 dinári na deň za každého. Teľo robotníkov, ale na veľo dlhšie bude mu potrebať i za oberačku. Po sezónu oberania bude dosť 3-4 ženy za okupovanie i podobné provádzací roboty. Toho roku som posádil hektar papriky na najlon i dúfam, že od toho roku dajakše nájde výmohy, že by še do konca to vyprodukovalo i že by bolo úspešný rok. To veci jak v loni? Veci jak v loni, bo aj toho roku bol nejaký kiks, ktorý še nadoviazoval 2-3 roky, takže toho roku dúfam, že bude úspešno. Sádil som i direktno zo semena i direktnej setve, takže teraz Češi to proizvodňať na hepod spôsob, takže toho roku by sme chceli vypraviť. Sadím paprigu, odkedy še znam ešte s otcom je chlapec, a sám, znači, nejaký 35 roky. Sám už sadím paprigu. Povekšali sme daco pod starosta takú spovekšať, bo už nebudeme dlho, tak sme jeden hoľt sme presadili paprigy. Toho roku? Toho roku, hej. A teraz som mal 35 hoľta, obično. Združenje paprigárov ešte všade našlo strategii nového partnera za sigurný odkup paprigy, ta še veľi nechcú učlenjovať. Členstvo tu otprilike, jak je prešloho roku, znači okolo 70 členov. To ani neveľu, ani nemalo s ohľadom, že jaký teraz aktivnosti u združeniu, co plánujeme robiť. Všelijak, že združenie to je, da poviem, jedna širša osnova, na ktorej by sme še trebali zberať a zažlem na konkrétnejšie stvari, akcii, nejaké roboty, to še sigurno zmenša na menšie číslo ľudí. Ja teda, či to, jak da poviem, že tu da uključi nejaké podprijemstvo u kerestúre, ktoré konkrétno, jak i už to, do su nas najbarže bolje to otkup paprigi, predavanje normalno, či to da jedno podprijemstvo prevežne tako na sebe, ta vecka združenje še rozterkuje u tim smislu, či to i dalje združenje bude muši stelju, jak da poprovazic i ponahodzic potencijalnih kupcov, to še ukaže u ceku rok. A povedzte mi, co zase tu ideju, že Ivar by mal počať odkupjovať paprigu? To za teraz dosť nesigurné, da poviem, jak je targovišće, tak i co što tika kooperantov, znači nikto ne ugovarja produkciju, jak bi što povedlo. Znači, to še s paprigu iše všednje robi. Mi še nas dame, že može uzi i hlazanja, kad bi teraz može uspočala robic, ali to všetko pod znakom pitanja i jednostavno znova nič ne znamo. Taka veľká produkcija pod otvorenim nebom nešmeše prepušći slučaju i silom prirodi. Paprigu osiguravam da s 5 roki. Skori to še nije osigurovalo, ali osjetilo se, že veliki ukladanja i to veliki rizik. Znači veliki jakvari materijalni sredstva še davaju, a kad bi slučajno prišlo ljada bo co, to bi veska veliki bili utrati i tu človek ne šmel bi da riskira. I od ktorých rizikov je osigurujete? A najveće še riskira osigurava od ljadu. Ali počem vidiš, že ljad malte ne pada už u marcu, vitri prihoda včas, znači to može biti nje že čeka ljada bo vitor u augustu, nego to može biti i u junu, takže tu čim še posadi papriga na polju, tako ljudze, taka praksa že še osigurava. Znači nješka sam posadzel, u toku tižnja še osigurava jakvari papriga, u sebi jakvari. U Keresture najpoznača osigurujúca chyža DDOR, ale še ostatních rokov zjavili i drugi. Predstaviteľ tej chyži hovorí, že toho roku majú kus menej klientov, a predstaviteľ Delta Generali hovorí, že im še zvekšalo číslo, okreme u osiguranju ovocníkov. Od toho roku Keresturci majú možlivosť otrudzovať i zo strecu osigurujúcu chyžu. Počeli sme novi na tej teritoriji Kerestura s osiguranjem poljoprivredi, možemo biti zadovoljni. Počem som i najmladší, a i vidni rješenje nemal svoje predstavništvo i nje robili ešte
toj teritoriji za poljoprivredu. Teraz jak to je jedan od novih produktov u samej kompaniji, tak sme še predstavili žime na jednej prezentaciji i paprigarom i drugim poljoprivrednikom. I jakie zadowolenie? Za teraz mamy koło 20 klientów, co z paprigu, co z drugimi produktami, kukurica, žito. Moramo zadovoljiti na teraz, počinjemo novi, ali nadamo se, že u budućnosti bude ještě veći klijentov. Osiguravam ja roki už od ľadu, no tam išće od ohnja i od hroma, ali je to mala verovatnoća, ali od ľadu postoji šansa, že bi bilo škoda. A sigurno što to vypláci, u stvari u praksi on što ukazalo daraz, hej? Nie ukazalo še mi baš nigda. Nigda? Nigda še mi nie. Placiše to podajaki 15-20 tisiači, ali ljepše bud zaštićeni jagod. Ljepše da njedu stvari. On to nije da jaki veliki sredstva še dobije nazad, to barem za ulog bi še dobilo nazad. Osiguranje nie len, že še vypláci, ale i država stimuluje takú mudru i hasnovitu míru. Naši klijenti koji uplaca zadnju premiju, to je za ratu premiju osiguranja, dostavaju od nas potvrdu koju pridavaju već posle do porezke upravi za povraćaj u penjažov od osiguranja. Kelju procenti? 40%. Jak na celoj državi, tak i u nas. A na kelju rati možu parasti davac? Uglavnom ideme na 2 rati. Perša rata ide porez i 5 do 10% premiji, a druga rata še uplacuje po znimanju plodoh, abo što jaké možnosti može i skore uplaciti, nemali ska posle neke obavjazke, že bi mohol na načas i poritati paperi, že bi pridal do porezke upravi. Malo paprigari u Keresture osiguruju paprigu. Vekšina vyberaljem osnovnu tarifu, od kamencu, ohnja i hromu. Drahše vidze osigurac i od mocného vitru, ta še toto riče praktikuje, a od viljivoh nikto nije porihtani osigurac. To najdrahša tarifa, a po slovoh Kovačevića, Keresturski hotel ma dobru sistemu kanalov, ta tej opasnosti ani njet. Panocki pola, kolisko, kolibo moja, wracam zisze jednego dnia, najdzwoni dzwonia, kod cure, Petrovco, Keresture, Mikloševco, dzwońce dzwoni, najsze znam, tam daleko, tam prek moja, tam molitva v šatri znam, ale nie čuj ruske slovo, šaty znam, ale nie čuť ruské slovo.
Ekologijni ruh zoz Verbasu, organizacija kotra prezvelji akciji pomogla, že biše podzvihla svidomos o zagazovanju. Ruh vitvorel dobre sotrudnictvo zoz međunarodnima organizacijami i lokalnu vlascu, a 5. junija zoz akciju čiscenja pobrežja Veljkovačkog kanalu označeni Švetovi dzenj zaštiti životnog štretku. Švetovi dzenj zaštiti životnog štretku označuješe 5. junija. Prezvelji akciji žadaše obraciti uvaha na čisleni ekologijni problemi i potrebu čuvanja životnog štretku. U tej akciji priključaše i ekologijni ruh zoz Verbasu. Volontere zoz verbaskih školog 20. oktobar i Petar Petrović Njegoš i školi Branko Radičević zoz Savinovo sela zberali šmece na pobrežju Veljkovačkog kanala. Keď še spomnjet od kanal, podumaše na jeho zagadzenu čast dluhoku 6 km kotra prehodzi prez Verbas. Na častci nad prevodnicu, šlajsom, čista voda. Ljudze ševljece hodza kupac, porjadnjaše koši, ali zašljem jest njesovisnih hraždanoh kotri i tam rucaju šmece. Ovo je sigurno najlepši deo naše opštine. To najkraša čast našej opštini Verbas. Prevodnica, šlajs, odnjedavna postalo krasne mesto za šeitanje, za viljeti. Ljudze počali masovno tu prihozit. Hasnuju тут prostor za šeitanje i rekreaciju. Jezdi tih, co še nje znaju spravovat u prirodi, ta šmece i ambalažu rucaju ze scihnju. Mi máme jedno poručenje za njih. Naj previpitaju svoje spravovanje, nje možu bud zvično paraziti, že bi dahto drugi zberal šmece za njima, priroda njema taki kapaciteti, že bi prerobela šicko, co še po njej rozrucuje. Svetski dan životne sredine je dan koji se obeležava... Švetovi dzenj zaštiti životnog štretku označuješe u calim Švece 5. junija. Prezvelji akciji žadaše obracit uvaha na čisleni ekologijni problemi i na potrebu čuvanja životnog štretku. Već nekoliko godina volontiram u ekološkom pokretu i bila Už daskeljo roki volontiram u ekologijnim ruhu i bula som na rižnih akcijoh. Nješka i mi prišli označit to dzenj, takže roščistime jednu čast pobrežja na Begelju i da kuše zabavime. Poručela bim svojim parnjakom na i nje zakazuju životni štredok. Poneže našu državu potrafelo katastrofalne nješčesce viljivi, Švetovi dzenj zaštiti životnog štretku buna hoda, že biše i o tej temi zoz volonterami pobešedovalo. Po preporuci vlade Srbije, gde ćemo od deci da ispričamo... Po preporučenju vladi Srbiji budzeme dzecom pripovedac o zaštiti vodocekoh i o prevenciji od viljivoh. Šmece zoz pobrežja Veljkovačkog kanalu volontere zberali do Mehoh, a potim ho kamion komunalnog podprijemstva Standard odvožel na deponiju. Otrimovanje akcije omožljiveli lokalna samouprava i kompanija Sunoko. Društvo za zaštitu životinjoh i prirodi zoz Đurđova najvekšu čast svojih aktivnostoh pošvecuje domašnjim životinjom, a od toho roku svoje interesovanje preširelo i na zaštitu dzivih životinjoh, odnosno pticoh. Na tih znimkoh dahto uvidzelje mnadi korovče, odnosno zapuščeni kraj, a dahto prekrasnu oazu prirodicu i še jedno potvrdzenje že še krasa nahodzi u oku pripatrača. Monika Brukner zoz Društva za zaštitu životinjoh i prirodi zoz Đurđova pripada gutej druhej kategoriji, kotrej zvuki i krasa prirodi davaju moci za okončovanje každodnjovih obovjazkoh. Priroda uvek bilo nama jako bitno i uvek bio deo Priroda nam vše bula barz važna i vše bula čast naših aktivnostoh, ali je problem že sme vše zavžati zo životinjami, zo zaštitu psoh, zo staranjom o veljkih životinjoh i nje máme času i jej pošvecit uvahu. Ali je ona nam barz važna. Vi kad pridzece na naš salaš podumace že je zapuščeni, boše nje koši trava. Ali mi žadame že bi tak bulo, poneže tak nje narušujeme prirodni odnošenja i máme barz veljo rozlični rošljini i životinji. Tu žiju velje životinji, ktori nje vidzime, ali su tu. Jest šickoho, od klistoh po rižni insekti. Cilj mi že bi naš salaš bul mala oaza njerušanej prirodi. Mesto za rozlični biodiverziteti. Žadam že bi tu i dzivi životinji žili prirodno. Co njevše krašnje vidic. Slučuješe že had poje žabu, že ptica hvatačka poje drugu pticu, ali je to priroda i mišenje žadame mišas do tih odnošenju. Monika Brukner te jari dostala na hasnovanje koč jednu z ostroh đurđovskih doljinoh, odnosno čerala svoju žem za totu, že bi poprobovala napraviti bivaljnik za dzivi životinji i ptici.
Meni je bitno da mi se ne mešamo u njihove živote. Meni je bitno da oni žive... Mně je bardzo ważne, żebyśmy się nie mieszali veljo do ich životoh. Važno mi co vece i začuvat ich prirodni sposob života. Ali mušim pripoznat, že teraz doskarmime ptici, že bi ostali na našim salašu. Bar veljo ptici prihodza i da kedi možljem stanuc i uživat u ih čvirinkanju. Karmime ih najbaže i preto, že bi nje pojedli da jake zatrovane našenje na polju, boše i to slučuje. Žadam, že bi sme na salašu mali zdravu i rižnorodnu populaciju pticoh. Že bi im se toto pospišelo, okončeli i menši roboti u doljini, napravili male ostrovo i prehljibeli kanal, že bi u njim bilo veci vodi. Ptici i barski životinji maju podpolni mir, poneže psom zo zazilu nje došli bodzene, že bi tamalj hodzeli. Dzenjke zme znimali toti kadri, bulvi njim kovi. Ivona Premesena za sobotu 7. juni. Naš čivitelje včerajšej manifestaciji u Novim Sadze mali na hodu vidzic až 80 rozličnih zmisti postaveni na rozličnih lokacijoh u Horodze. Noc muzejoh osma po šore u Novim Sadze otrimana včera na 45 lokacijoh, uključujući tu i Petrovaradinsku tvrdinju. Tak jak co i u všetkých horodoch Srbiji, gdje tota manifestacija včera otrimana, čas zarobku zo suhodnicoh namenjena žiteljom i institucijom kulturi Srbiji, kotri zahroženi zo nedavnima viljivami.
Našo kulturni instituciji po pristajemnih postanovkoh ste nahodi pririhtali i okremni, specijalno za totu noc. Tak, Muzej Vojvodini pririhtali vystavu stribernih predmetoh, čiji vlasnik bol patrijarh Rajačić, a naščivitelje toho muzeja mali na hodu vidzici kolekciju narodnih nošnjoh i kostimoh šitskih nacionalnostov, kotri žiju u Vojvodini. Naša hiža Radio-televizija Vojvodini u tohoročnej noci muzeju u Studiju M predstavila jeden zo svojih najuspješnejših brendov, radiodramu. Naščivitelje mali na hodu oprobovače ulohi glumcoh i napravic novu radiodramu. Toljem da skelje akcenti zo včerašnji podjiji, a u predluženju prepuštime vas išćeze po jednim zapisom, poneže jak varja slika častovece bešeduje jak slovo. To je sitna cinculacija, cinci, vinci, dragi klinci, Nabavim negdje našao poveći komad sira i stojeći na grani drveta, država je sir čvrsto u kljunu. Počitovani patrače, bilo to šitsko, co smo vam pririhtali za Nješkajši televizijni magazin. Reprizu Nješkajšova magazina možete patriti na štvartog na 16:40 minuti i na pijatog rano na 5:30. U menu ekipi, ktora pririhtala i realizovala Nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.